Ayo kita lanjut lagi bos-bosku, selesai part 274 ya. Kita mengadakan unsur 256 ya. Ini pola SGP minggu tanggal 12 bulan 12 2021 ya. Kita mengadakan angka mainnya 5491 ya. Kita coba ke askopnya ya. 57 asnya ya. Kopnya 3 sama 6. Terus kita mengadakan angka jadi SGP nya ya. 59, 52, 54, 51, 43, 74, 65, 46, 47, 96, 54, 98, 99, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
omnya ya. 41, 40, 43, 17, 97 ya. Terus twinnya, kembali ke twinnya. Kalau bos-bos punya angka twinnya ya. 55, 44, 99, 11 ya. Utamakan prediksi sendiri ya bos-bosku.